Yo bafethu it's your boy Penny bafethu, the one and only Penny Tosuya bafethu nazi nani. Fana wako Fridos bafethu. Welcome to know the game episode 2 bafethu. Namhlanje ngilethela abafana bomculo omnandi. Ngithiwa I'm with my boys. Mfethu ukhuluma nabo, mfethu ukhuluma nabalaleli. Kusengathi umuntu unamaso. Let's go. Yes. Sengiyabhikiza ngiyaphahla sankalingo. Yes. Usikizikile umongameli ngisezingozi. Yila bafana sebateshana ngendlozi. Yila bafana ngizobayenzela umsebenzi. Yabaphahlela ngibashishela ihenesi. Bathi nyapapa ngizobathela ngentelezi. Ngizobathela ngentelezi. Let's go. Hayi bafethu nizwele bafethu amachita afikile. So nje bafethu abalaleli bangathanda ukunazi kahle ngisona. Balaleli nababukeli ngisona. Fede mina njengoba nazi it's your boy Ntwana encane esikizikile. Sanibona nini abangani emakhaya. It's your boy Ntwana encane Kinox Soul. Yes, batshele ukuthi sanibona nibathini sithini phathina zokhala amathini bathini asambe bafethu intwana yenu sichicho uthini yasmen's chicho Ntwana sefurious bafethu siphusha lento esishushayo impumelelo phambili dad. Hayi bafethu nizwile impumelelo phambili pushwa lento esiphushayo nepage nalo vele beshilo you know the game bafethu. So njengoba sifikile la azelanga mahala size ngomsebenzi wamachita. So amachita njengoba nginawo ngifuna uzobabuza grand le track labi nazo yes the track my chance le aish bafethu hayi bafethu bafethu nawo uthi nawo bafethu kone track bafethu like lamachita ngihlanyise ngalo feli intwana encane ezasekasi yabo mara umsebenzi wabo yazini aish bafethu ngifuna ukubuza nje grand bafethu ukuthi ubani uzina le idea ukuthi sishaye nazo. I-idea ovi ize mangiproducer ibeat la le track leli. So mangiproducer le beat engqondweni benginale idea mayifika lapha kule party yesigubhu grade khona le chorus bele ngikhale ekhaya ngicolo ngithi nazo ngizol manje chorus obasibelo ngikhale ekhanda loki yakhala ibeat ngaze ngaqeda ngalibeka vele efonini. So yenze ukuthi khona lelo ngaleli le right and go saphuma esigela vele elisu vele bekungana plan sayidenka ngathi mina bafethu asibayenda asijikene ekasi so record asibheke ukuthi angithola into esingayikhipha into enje should ma vele uwe nje vele umnikazi wensimbi but bafethu iyoke producer amachita abaculi bafethi babashabo gibela wena walasa wena usangitshela nje manje afeli masifika la besibabhaya nyana ngithola ngiphethe intwana yami usikizi usijijo khona nintwana yami yasekasi uTrinity. So masifika vele we went to a few beats simamela ukuthi hayi liphi esingaqala iliphi angithola saqala ama beat so wanshanga one shy one cause like isicala amanye ama beat makazange ahamba great azange abe mnandi saqalisela vele ngathi kuntwana yami isikizi khona ibeat engiliphethe angithola sure le beat lahamba kanje ngalifaka vele la ngakhala salimamela malifika vele kule party yesigubhu vele yazi already bekunale anazo manje ngifake intwana ukuthi mamela angena ubalanda kanje hayi angena intwana yami from da ngishisi intwana yami angena ngamanye amavesi ngicela ukwazwa vele sikhulumele so ulipalele liliyawo ilanga kahle ulipalele because nemessage ngizwile lapha yantwana ngizwile amaka benginspire fede umani lesipora akakuze ngizobhala umani lesipora shout out to umani lesipora fede sure bani no my lord usiphethe lezi shy abalela mishayi imoto from down so yabona bafethu yazila ngaphandle bafethu skill into ekhona bafethu kahle so thina nje singabantu abamnyama kanje mele bafethu sipambaneni so khona ukuthi sonke siphumelele nawe eza machita azikhulumela ngicina usangitshela fede mangiceda fede kulibhala ngithophene ethi naye ecede ngigala isigubhu sakhe angazi ukuthi talent iyavayelana fide sabe sidisho track fide kanti masicede ukuthi
Ayihithi vele nje nami cause ngiyamuzwa lapha nosijiji uthi nazo nami ngiyamuzwa la chipa ngizwa ngathi lithi Benito baba ngeke text apho yo poison naye plus ngiyabona vele amachita lapha yabe washaya vele ama video untanga vele ukhisolo umuntu engisheta naye WhatsApp so ngiyabona status nani ngiyangithola khona le video le bengifuna vele ukuthi sibone while sibhekile kanje nina nizoyibona escreenini lapha yabo shuma usikizi killer bekasalishaya vele yabona ngazi hey bafethi music kwatotwa makabhekelela lapha nalo mfisi maybe we'll start cutting manche mchikeni ngifika mfethu siyarecord ku on yeah so mfethu awungitshele wena lapha bekuyenzakaleni because ngiyaza bayahleka so le number belishaya vele la kuma headset so la into manje mfethu like la machita issue yacaba shama sishila same time I pressure nje yeah I pressure nje vale ngiyakubona lapha kahle kahle into ebeyenzeka ngiyakutshela manje mfethu like ngiqale kanjani feel like ubani nokinspire ukuthi uqale ukushaya music and stuff I'm music ngicala kudala G6 ngicala G6 music primary Sitshela ukuthi feel ekhaya uncle lami la sePitori yeah shout out to Sizwe Twala yeah uncle lami like lazana ridings label ne laptop yangithola yeah fika kimi benginokubabona abablomela ababhaya bavula ridings enye ngiqala ukuyibona yangithola manje nami ngizibuze yini angitshela FL Studio yangithola ublomela lapha ngibabukele bapressa ngiyezwe uyapressa la manje ngoba ngize ngisondeze nesitulo ngithi ngifuna uyibheka kahle lini bayapressa khala into emnandi ayi vele bebanokuthi mama chief vele bashiya laptop ngingene ngibheke ecala nabo ba akunamuntu yakuthola ngene ushayela ngokena khala inyongo vele sacala ngithola pressa from da vele ngaba ne-interest ku-ridings le yeah so wena ucela uHotman ukuthi Hotman ngicela ungisize nyana next usifunele wena next ayish abafethu umfana uneskill bafethu nezwe lo muntu uzifundisile la ile yazi nami mfethu ngeke ngayizama le ayezi lapho uyabona mfethu uyahlanganisa awazi ukuthi ushayishe ekhaya phela la mfethu nami mangicala G6 ngibona G6 G6 G7 G8 G9 G10 so 5 years kahle ngibusy nami vele ngariding mfethu umfana una 5 years ashaya izinto so now wena mbukeli mangabe vele umnandi ekuculeni nani uzifanela noskizi noschicho ngapha vele ngasithinta batshele ukuthi bangakuthinta kanjani yangithola vele kolaba beFacebook vele it's Kinoxsoul, Instagram @Kinoxsoul, TikTok Kinoxsoul, so everywhere nje yangithola if vele insimbi zakho mfethu like uzithembile ungakhuluma noKinoxsoul vele uzokulungisela into right ngisha into on bafethu yangithola sinabantu abamnyama bafethu ningakhoda kumele sibambaneni yangithola kumele sibambaneni manje njengoba nani niyenzile phela nina machita since kanje ne vele mina dala vele bafethu niyazi sifunda sonke yangithola sifunda sonke beningavayo ngangithola so nihlanganiswe yini iskill manje so mina into engifuna ukuyisho ukuthi bafethu pushani bafethu yangithola pushani bafethu yabona manje oken push nizobona bafethu ama result ala yini bafethu yangithola and vele uSchicho mane nakangitshela ukuthi kahle yena uSchicho mane yeah ngiyenzakalani kahle
uzikhulumele vele washaya vele ichorus nyana vele khona vele Yeah, khona mina ukucula angeke ngithi vele into mina mfethu ngumuntu o-DJayo yeah sure DJ mfethu ama-influencer ama-2 Kevin Momo no-Oscar lezi mfethu yangithola yeah lezi ezinye yeah ziyavele DJ ngahosta ye-Freedoms nga-DJ ngiphethe nevideo sawusishaya into yakhona vele into on vele mekunoskizi like sure kusokukhona labe abambeke khona ephothi yahle shaya into sashaya into manje ukucula vele awucula ntwana ipheshini yabo maka manje haya ukucula akusinto vele engayilandele wena vele mawudlala udlala ama-track kamacala vele ngizona bafethu abafana babambele bafethu nayibona bafethu lento engikhuluma ngayo bafethu nayibona majita bafethu ngiyagcwala bafethu manenza kanje ngiyakhuthala bafethu nami ngizona usangitshela bosa DJ uyazi so i-event yakhona bekweyipi event khona le event ngibize uZulu ngibize like ngivuthe vele abomacala vele ukuthi ayizosta so ama-local yangithola vele sakhipha inyuku nabomacala mfethu khiphe imali e-stretch tent mfethu i-event yakhona bekuyini event yakhona mfethu like beku-street bash straight uphethe street bash vele strat vele ngabona ngase eDark City ekasilam kunale kasi lela kasi angeke alibonakali sure leya kasi aliyo mfethu mongangena ngeke uthi abantu on so since nina bafethu nibayi-3 kanje nihlanganiswe yini kanje vele ngiya-understand ukuthi nihlanganiswe music yangithola manje like ubani approach omunye ukuthi ekuseye macala mina ngishaya ama-beat kanje nakanje yangithola yazi ikhambile untanga uBenedi vele bekuyintwana vele ngicaba from primary afede bekuyinto enjalo maBenito mekangene ewilosi obviously bekumuntu bekangibiza ngosijijo bekangibiza ngobhujo khona le yangithola mencane vele ukhethe isiteka samabhujo wesingetha yangithola hlala vele ayebhujwa hayi ngazalela ngaleli vele umaBenito sahlangana vele hayi abantu abavele mawambethu phela before uqhubeka uyasidida maBenito ngathi nami ngathi ngisho nawe bafethu hlangane vele sihlangana vele nakhona uskizi bengingaso umuntu vele mengicaba uskizi I think ngahlanganiswa uClicks ngoba uClicks vele bekumacala uClicks level lase-DK hlanganiswa unhlanhla vele bekahlanganisa ayivele mfethu hawo sesiyaskimana mfethu yangithola sesiyaplowa I think besikujina noskizi into akabe yajina ayishaya vele into ethi ngaba nalelanga vele bekuyilanga lokucala la sasa khona inazo sure ngoba inazo mfethu sayikhipha vele namajita mfethu kuthiwa kiwe studio unokusolasho kanjani anathi vele tayeka mfethu sesistudio sicocana nabo skizi ngiyafika la uyabhala mfethu kuba into on after that vele sesirelease amanye ama-track vele skim mfethu hlangana bafethu sinayazi lenazo labafana bakhuluma ngayo bafethu ngibadlalele bona niyafuna na hayi ngathi abafuni next year
hayi bafethu mamelo kampani hayi bafethu manje sengikhiza nge-15 rand yami yonke bafethu abafana basebenzile bafethu yo amachita hayi bafethu hayi nizwile message poison ngicela batshele ngemessage ne-track mfethu amfethu message lesifrek ifile ya batshele ukuthi inhlekehleke lapha akawufile nacaba sonke isigijimisa impumelelo angithi yes sithandaza uNkulunkulu ewan file angiswana sure so like you njengoba ngishilo ngifuna ukuphusha ngiphande nami ngizokwazi ukuphila impilo ethebelela angiswana nizwile bafethu nizwile bafethu bafethu uKhotman ushilo bafethu ushilo bafethu no the game bafethu azange uzomdlala ngomdlalo la sengifuna ukuthina azange ngomdlalo la bafethu bhekani if you are new to the channel bafethu don't forget to like subscribe and hit the notification button bafethu machita bafethu azimba bafethu tshela nabantu ukuthi ba like ba subscribe uyangithola bafethu yenza into right because abafana laba bafethu zibhaya bafethu 100k yeah 100k ntwana bafethu manje kubadimedile abantu nazo mandayini ngiphethe lephela yakho yeah sure medile ngithola says music video music video bafethu music video yes yamuza uSchicho asikhulumela Schicho bafethu batshele nathi ukule nakhona music video yakhona social media yeah sure hayi kube mnandi mamela angeke kube mnandi social media anamciki bakhona abala singa le content yakho yeah ngitshela singayo bafethu kulekani on la into efika la uyagawula nje ngathi ngiyama ngiyaphakamisa namabheke baba baba alifike lelanga leli alifike bafethu abafana bafethu bashanga span bafethu abafana laba bafethu bayishaya ngoma yazi ikhona namanye amavideo la since vele ngithe ngifuna ukubonise vele la vele ngakabi nama mic nani uyangizona nje hayi sababonisa la ukuthi ngiqale kanjani uyangithola sabazwisa nama result wenu bafethu uyangithola awusibonise mfethu awusivezele while siwabhekile ngapha nizobona escreenini nabafethu sizabona khona la bathi molokho wabhekile like subscribe hit the notification button hayi saliwa yini yeah sure pheka nje aish angihlongo lesa Tony la iphepha lamaliri dala school aish bafethu nani nisibonele bafethu ubonile ufaka ama-earphone bafethu ukuzama yonke into iqala kancane angisona ya machita like ni right bafethu nibekezele and stuff ngizona bafethu ngiphushele mntana le machita mina yanithemba bafethu yabona nginibhekile kanje bafethu mina ngibona nje impumelelo kuphela bafethu uyangizona yes bakhulumele noma ngizibona evele ngayizwa angazi bisasipana nabo bani yeah cause you died nguskizikila vele akusikoqala asipane ngithola yaqala ngakimi angazi qale kubo bani uqala kubo bani iskize mfethu zikhulumela ngicale ngisipana nabo no DJ Pilot file no Solarix ngisho namachita la file ngigibela nawo Tabzini uTwika no Big no Kido ubani uKido enye ngayibiza ngobhameni sukela afile ngoba vele nesreak idali wami yini first track lami no Bennett file ngoba la idali wami manje vele yalita lemangizwa nalabantu beyispana nabo anazizwa zonke fili athi mina ngifuna le
kahle mina ngivuna le uvuna le skizikila welele eksema khona nale trick name bafethu le Mama's Love bafethu aningitsheleni ngeMama's Love bafethu ababe Mama's Love abazikhulumela wena kahle wena uthishela kanjani yethu wamsana boyizika mina Mama's Love sayibhala the same day sibhala Italy wami besibuya kwenye event kanje ka Stoki sabuya la late nyana ngabo 8:30 ngithola so masibuya bengivana intona yami vele uskizi ngithola same thing I think ngathi awungakwazi ukuzala kwamba sibe siya mngani wami ngithola hayi vele sadlula la kwayo sadlula kumacala sadonsa mic nani hayi kwayiwa ndlela ngenyawo singephelo zemapletini nginya ebusuku ngabo 10 yo 10 bambani lo cross night and shine bese cross night ebusuku 10 nina machits lokho sinyandula so usichijo yena beka ukuphikela so transport abantu nyamaza bafethu mangabe ndingi transport usichijo khona bafethu bajele ukuthi transport ikhona sayandula nentwana yami vele masifika la sifika vele ngo10 low chilling ngithola saphuma vele sayopha ama snack ngithola sibe green sifike la shawula sakawula samela ukesi ubuye ngo12 mara ugesi mawulokuvaye kanje abashipeni nepencil sure uyabhala asiyacabanga sa brainstorm no saqala ngedali wami vele hayi sayibhala chipe linye beat ngathi sizamele asabhala iMama's Love mara kahle mastermind udali wami Mama's Love mastermind chuma kahle uskizikili yile type le classini abayitshela ukuthi no ufast mfethu bafunda ngiyabona ngani wami bayibhala vele beyibhala ngeflow yakhe ngithola flow abantu mamele so awungene ngobhala umameli beat nje uvela uyabhala bese uzoza ngebeat obviously siyadephenda so maybe ngisestrateni bangithumile feel khona malana onokuze engqondweni ngoba kuthumile feeling yabhala maka sometimes ngishange beat ngishange beat malana so awazi nje wacabanga lithi afele machita no molethu yangithuma mina ngisinkwa lezo ntantabe ngishale lezo ntantabe ngolekile ntwana manje ngishale ngephile basa ngiyasipela yo ashayele nje la nyana bafethu la nyana Fede uzongithiya sure ngidala sport fita ngiyaphihliza ngiyaphahlaza istyle sibuzwa kimi labashana abayabifa ngibiza spova nabangani vele siyogrofa ahlala phansi uphuza utshwala vele shinga lami athula ubhekelele babhalile ngestyle angifuni inzondo phose imikhonto uza ngengcondo ngifikizo lo nabo maphondo sibhemizo lo angizenze ngcono kodwa nina ningefuna phansi iphusha isipani ngifuna imali ngihambe nabo mbali abhale phansi intombazani sekumanzi phansi yeba yeke bona bazohlezi bekhuluma yeba yeke bona bazohlezi bekhuluma yibathi mina ngibhonzele intwana le wavela watonza lesho imanga vele kahle umbhaki sengizabonela ukuthi azini la igombo la mina kahle like into engincanyayo ngicanya abantu abanetalent ngithola because nami ngi-identify kusase early ukuthi vele italent lami lila so ngicanya ukubona abantu abanetalent aboskizi because bashilo vele sebenza ngetalent sure skill netalent know the game bafethu so YouTube channel bafethu iskill build up his talent lakho ngithola ngeke kube le bafethu it's our young talented so yibo bafethu vele nganye abantu abanetalent oqale ngimi-identifyile skizi ngayibiza vele ntwana masishayinte kanje mina Sticho mvonga naye then khona lo munyukeli kanje Tasha T ngayilelo gama lelo ne voice FM Angel yangithola so lo mntana bengena la class vele ubani uthando ngiyamazi vele from lapho samupika mala ka Tasha T uthando bengena naye iclass
G8 G8 masingena iclass lo mntana unomuzwa nje acula nje angithola aziculele engcabeni ngithi yabona lo akarelax akade yabona lo studio phezulu G8 yadlula vele ngana mic angithola ana equipment ngisasiphethe laptop yami ngakathula equipment yama mic nani G9 sangena iclass Vienna lapho ngathi yazi no ngiyamdonsa vele kuza kwale trick leli Mama's Love angithi the day before mina noSkizzy sayenza cross night sabhala but then sarecord itali wami kuphela sarecord itali wami ne Mama's Love but then bengakaphilile yabo bekusarecord mina kuphela then the next day nyana ngadenga ukuthi yabona le trick le deserve leyo thing leyo amdenga vele lo mntana ngathi vele lo mntana kudala ngifundisa because in fact nami ngiyazidala nginamahamba kantanga so ngibona status man se studio nana yakhumbula ngamtutha ngathi mina mfethu ngishaya ngokushaya kasi rap yabo angishayele ibeat namanje sisasekhona mama angasabi ngizofika lapha ngizophatha izikhila noSchicho shakwasa ngizona manje isithandi bese samba ngekasi rap ke ngicabanga so lo mntana uThando awusitshele ngani umntana uThando lo mntana uThando vele mangimbiza wafika nomacala wakhe vele studio phethe le beat leli vele le Mama's Love ngalidlala kayiwa so ndlalela bafithi Mama's Love ufuna ukuyizwa kahle nama ngakayizwa ngizifanela nawe mbukeli ngakayizwa ufuna ukuyizwa baba andlalela kayi-1 vele ukuthi alimamela lizwe kodwa kulidlala saliphoza vele ngamfundisa ama lyrics ngangithola mama hlala ekhaya mina ngisayophanda gijimisa imitha kuze khalo makhelwane bafethu uzwile message yala straight abangayizwa ngawo le ulele vuka lapho like usubscribe hit the notification button sibonge ngithola umzisa vele untombi wabamba vele simbhalele nasephepheni because bekaqala bekuyi-first time yakhe because mina yimi ngimtutile ngathi za record hayi same time sangena record same time akayishaya khali studio sonke ngithe mangicela upress upause hlanya amajita hlanya amajita lekhona nomuzwa ukuzila uthe uthando mfethu recorder bese awazibeke record skills bese athi kanti ngiyangizwa like mara konta ibuzile ilento le yale yavila no uzitshela ukuthi ingoma iyakhala simuzwa kanti ayikhala kuye kuphela vele phela sayahamba studio abafethu azini bafethu beka ubushaya bakhe sayidima makufika intweni ezikanye ubushaya bakhe sayidima ushaya isipana ngizona ayishaya yana shaling vocal ishisa blind ungidine makaceda ukuthi ayishaya into eshisa blind maceda ukuphoza athi ayikho right ithi ngirecord futhi ngishama spice lapha sombeka sonke satungazuhlanya wena ayikho right dinda kenze futhi atayike le Mama's Love le ngathi kumele sidlale madodana awusitshele ukuthi ngenza kalani what's going on baba what's cooking baba makunyeni acha
Iqiniso ubani umjito oqala lo lishayayo vele lo hamba nale chorus le uwe lo engithi mama hlale ekhaya mina ngisayobanda gijimisa imitha kuze kalo makhelwane sengibambile ithi silingisi hayi yabona manje ngiphenduka umajavane manje sesiyophala sayidinga umbona kahle lo Thabo sadinga umbona manje ngizolboy next time awushaya into yakho ngizozana yeah akho izintwana nami ngiyadinga like so awutshela abalaleli ukuthi fair ingoma zakho zitholakala kanjani sa upload engaki okay as for no uploade i 3 tracks single nge-14 zaka February nge-Valentine's Day because vele lawo ma-track bewabhekene nothando yabo so I decided ukuthi ngizodropa vele nge-14 which was my first release then nge-20 bekungaki 22 March adropa isingle lethu inazo lele sidlale manje so then in the future kusazoba nama release vele yani sazoza ngeke za khona malodi bafethu bafethu siyenza kukhulu okuzayo sase ku April bafethu yabo but then my tracks are available on all digital platforms yabo ngadownload noma ikuphi mara mina I prefer ukuthi ngeke ku Spotify angithola nami ama streams wami abakhuphuke ngithola ngiyaphutsala ama streamer can search it's Kinox Soul for laba ngaziwispela because ngiyazi it's key as in key KEYNOXOUL yabo Kinox Soul ayila maxhosa lawa loka ngigayi Maxhosa manje senginegama engihalaza kubiza ngoKinoxolo manje labantwana labo intwana ngebhaya mfisi bangithola bangifuna amagigini kane igama lami anokulicomplicate mfethu bangizama ngoSteezy Killer mfethu Steezy mfethu bacala ST kanjani Steezy bafethu Steezy batshele boy ukuthi mama bakubhuka kuma events bakuthola kanjani afele mina mafuna ukubhuka kuma events ngitholakala ku Facebook fele Spontaneous Man Steezy Killer ngizwana sure otherwise okunye khona la kubhaya ngizwana amanamba nani batshela amanamba amanamba amasha baningi abangifunayo so angeke ngikwazi kubatshela sho ukuthi yona Steezy yona kahle wena ula mina ngiyazithandela ingane nje ngicela ukufakela ingane manje mina ngikufakela bafethu namuzo Steezy uthini
namunza uthi sizame nje eyodwa Swisha behind the scene sinamadoda. Hayi mina ngifuna babo. Ufuna babo ukuthi kahle kahle wena uyawazi umsebenzi. I mean usenza swisha ichannel. Uyazama nomuntu emadodeni. Yeah. Angisho mina fela kusungutshaho ne. Amba kaministongo yasidla. Feel yeah ngoba uzoslimaza no uzoslimaza mpilo uzoslimaza yabafethi labantu ababo music bafethi abantu abadangerous ngithena sibona lesithombe lesi khona lenye art kanje be DJ khona like intombazane emephambi kwakhe imtshela ukuthi mawuceda uDJ la yimnawo anikaze yo machita while nginibonisa bazobe babona nabo futhi uyabo yeah ikhona la leshandisi iko ngisho ukuthi azina lawa aish mara ila mama amakanye ku DJ uhamanyinyawo after inkwami ngethanga tusaqala sibani sama mhlamhlama after inkwami indaba zokokha mfethu melo tusaqala after gig to exit walk amajitata nendaba la manje like ithi banibhukhile yabo so since banibhukhile kanje like banibhadala kanjani leyo leyo sikhuluma nomuntu osibhuka skizi since vele nginobona kwamanye ama-event bayenzani feli lamanye kahle futhi kwayika sisibaya kabe ngidlala mala ngiswana okay ngoba nami bengisafuna ukuzipromote into ethandayo bafethu like yabona mone skill nebafethu into one bafethu ngifuna ukutshela nawe mbukeli lapho ohleli khona ngikhuluma nawe makune skill mfethu into ethandayo ungayenzeli imali mfethu ungayenzeli imali yangithola njalo into ethandayo ungayi ukuthi no lo muntu angeke angibhadale kanjani nawe uyazipromote ngokwakho kunjalo so nje ungayenzeli ukuthi azini ngifuna imali iyenze ngoba uyayithanda uyangithola nje yami ababinkinga khona le point bathatha advantage maye babona ukuthi le phela resident artist local artist maye kusama local artist wama local vele ama local DJ local artist in future bafethu isikhathi bafethu in 5 years coming bafethu nani bafethu mzobe vele senibukwa boma yangithola mfethu jijashiselwa ngale hayi sama amapholo bene sama amapholo yeah report afuna upolo ntana nina like fele ngiqala kuwe in 5 years coming yini like office ngabe so like into efisayo ukuthi like ube so unayo in 5 years coming mina yeah amfithu lady mina fele ngilena ukubhayile uli lamidla ngisona isiso sami leso ngana yami yeah sure siso sami leso kaunye sengizokubona so since wena uyi-MC kanje office nje ukuthi like uphathe kungendawo yeah lokho mfisa akafika encondweni wakafiki nje oledi oli ngisabheka oli mama slav bafethu siyatholakala bafethu mama slav emoyi digital platform okay bafethu mama slav bafethu ni check endale correctly kiso boy angitshela sonke mfana sipush into eyi-1 nami mangazithola netibhayele oledi dladla ngithola imoto oledi libe fresh okunye sengizozibona nami sengizoziherezela ukuthi mina ngiyenzani as long as oledi ligrand linayo yonke into eliyidingayo yangithola mina nanoma ngingaba nomkhukhu stressless as long as oledi yangithola ligrand enhle bafethu labantu laba yabona mfethu umama akekho mfethu umuntu mfethu onothando likaMama ngithola nje yami magriza nomawuleli mfethu magriza wokhuliso uyazikhulumela mfethu isichito showcase mina ukuthi ngikhulise uMakriza yeah uMakriza ungikhulisile uli yazi mara mfethu after that game mfethu
noma 5 years ya ngithiwa oleli mfethu ngifuna ukulikhipha elokushini showcase ilokushini akusindawo egrade njalo bona nano unekaro ikari yakhe phela uyazi mfethu ama hijack watwati showcase yazi nakumkhipha elokushini vele into yokuqala mengikhipha elokushini ngifaka kwenye indawo so wena very indawo like ihlanyiswayo ngathi le ngamfanele mawuli like for no indawo angengihlanye ngazo ngoba indawo mara ngibona ngathi safe boma yabona mesela senchini so it is with sensi mina yabo spec baba stage usangitshela usangitshela ngibheki mfethu indawo ezingada mara indawo ethulile ne engayibizi Kibla Park akusindawo like IPCC leya plek leya ben Stratiskin mara Kibla Park Stratiskin kushomoya la so prefer ne Randburg vele mina bafethu since akukhuluma ngeRandburg kanje last week ngishoot iMasinga beshutela la eRandburg vele studio vele lesala nacava vele ukuthi ngiphushana ngazi if khona yowanweni ongibonile vele sikubonile hey nawe bekhuluma King Ginger uyazo sibonile hayi bafethu hayi kaphusha ngisafuna nje ukunidlalela ilocked la machita khona ilocked calculation hayi azikhale ebukhuluma nababukeli lapho batshela ukuthi utholakala kanjani isichichumo batshela wabatshela ukuthi utholakala kanjani Instagram mfethu pretty_boy yes pretty boy showcase Facebook spontaneous men's chicho receive emoyini feke ama number awakhiphi awakhiphi ngingabeka amanamba we-WhatsApp mfethu uthola utext abanye abantu manje bathi sitshele ezinye izinto hayibo uma ngale mfethu sekungena amanude efonini awazi ukuthi aqhaphula uyangithola ucabanisa nomunye mfethu so saba nokuthi imeli yakhe ibambe ifoni yakho mfethu ngoba hlanga nezinye izinto yabo bese uzoma nathini izokhipha igameli wayo angeke ngilisho lelo gama uzolikhipha azobuya mina ngabona ifoni yakho niwabona ama-noodles da yabo hayi khipha la ma-noodles dawa yakho 2 minutes dawa yakho ama-viewers ama-noodles ngiyazo ama-noodles amachita abafethu siyevala ke manje siyevala machito khona into benifuna ukutshela abalaleli ababukeli nani kuna nalo izolo uthilo ngayi number yami ngicela uthumele ithombe ku WhatsApp athi angithi wena ubushuta ngithi hayi mina ngikhumbula ngishutha umuntu if le phone ngispanisa ayishuta ukushuta camera ngisiyo unganyana athi okay take my number mengislide uphuluma like uphethe mfethu ama questions uphuluma sifuna ukucabanga ngentaya ngisiyo I wish one day we could meet nani angisona ngoba ngathi umuntu ogreat mfethu akazi nomuntu lo ukuthi khambani mfethu awukhodanja labantwana laba yimfiso so angaze namanje ukuchipha before sivala mfethu ama question njela nje kuyala ama question lawa akahili ntwana so mawuthi akahili wambamba ugela chito wena mochifa so YouTube esenza into eyiwani namanje ntwana akahili ntwana usagowisha mfisi indaba uyacala umuntu lo mangizombona gawa ngizobona ithi yakhe kaya ngithola ngikhumbula gawa insuku zami zokwayo showcase
Antona sokuthi ukhohle. Batawuheda. Umuntu usaphila nanye. Batawuheda. Sonke sidlula khona. Move, nambeke move nje yami. Kuna ngibeke emuva. Angibeke emuva nje yami. It's fine, uyenzile into oyenzile. Mina iphathi yami ngiyidlalile, ngiyithandile ngapha yonke into oyifunayo. Bayenzani wena wayenza into zakho, ngiyadlula appreciate ufuna enye into. Uyangithola, uyimove, angibeke emuva. Sure. Nanoma ngathi ubani nanoma basenza into ezirong ama-artist khona ama-artist nyana abhika then thina yabo akulevel nyana ehigher nyana umtext umuntu okay fine niring egrand angithola ngama-artist ngama-producer umbuza umuntu ukusipana nawe angithola hayi khulileka ntwana yami sosipana ukhuthale nawe angithola ukuthi ayabona sipana ne-artist nalebig nyana angithole nama-connection umuntu the next day or 2 days after umtext bomb umtext bomb so uthi nje uzipushe into yakho nje ngithola ubona umuntu uhambe offline next uyapost umuntu qing yabona i-status ngithola uviwe umfonela ishanye bomb awuphume la ngafunda la kudamfit empilweni push into yakho ubheke phambili emuva akunanex emuva akunanex emuva antona mukhulumini wena le qedwe kuyisho manje word of the year not of the day of the year sigcinile ngithola mina bongabuzi sida nifuna ukuzingoma emnandi umculo omnandi adona phela before ngedlala ngicela nje ungishayela iverse nyana ngikwane liwanyana nje phela siyishayela nalihlanyisa abantu sure ngibela kushaya ingoma ngikibele ngishigibele okay